العبد الله من دير الزور مسؤول كل أنا دير الزور طيبين زي كده هذه يتكلموا برضه تقريبا السنة الأولي دلوقتي احنا بس عايزين نستفيد من الجلسه دي Ciğer haberini atayım kamerayı. Bu Iraklı öğrenciler. Fotoğraf tutmamış değil mi? Düşmüş. Tamam. Arapça konuşuyor. بسيطنا على استخدام Çözdük. Arapça konuşamıyorum ama düşünüyorum. şu an 20 kaçıncı şu tır yardımcı. Yani istiyor bir an önce Suriye bu şeyden geçsin. Özellikle de şu anın evimde arkadaşım arası şey konuşur, annesi konuşuyor. gördüğüm en büyük eksiklik Arap lider. يقول احنا مشكلتنا ما لنا رئيس قوي للدول العربية. يقول احنا العرب والاسلام نجي على الغرب بيجي على السلام. اللعبة المصرية قديمة. Avrupa ve Amerika'da sessiz. Katliam da olsa bakacaklar. Çünkü ülkeler arasında menfaattan dolayı. İnsanların menfaati yok burada. Ülkeler arasındaki menfaattan dolayı. Yani de Irak gibi olmaması. İnşallah يقول العقيد السوري ما سينفع العراق الاخوان ما يتحاربون بينهم القبائل. الوكيل الثاني وأنا تاجر سفر قناة. Yani isterim ki inşallah daha eskisi gibi ben birçok yazar gelmişim. Araplarla ilgili. Heylejden daha milletvekili olmamışım. Araplarla ilgili. شنو نضيفه ونضحك ان شاء الله نرد عليه. هلا بالنسبه للعرب في الاخوان المصريين والاخوان السوريين كان البارح بعض الشباب جايين القناه ما ادري ايام تطلع تخابر على الطياره Beni görüyor musun? Kamera değil, Mustafa Bey'e bakıyor. Sonra çekiyor. Hazır mısınız? Tamam. Buyurun. Şimdi Mısır'dan heyet geldi. Evet. Çadır kentlerini ziyaret etti. Çadır kentiyle ilgili izlenimler alabiliriz. Şimdi Mısır'dan 12 kişilik bir heyet geldi. Biz bunu Arap Der ve Naim Cemiyeti birlikte organize ettik. Sayın Valimizin katkılarıyla Haran konteynerine gittik. Sayın Kaymakamımız bizi gayet güzel karşıladı. Mısırlı heyet oradaki insanlarla konuştu. Orada yemek yediler. Ve itiraf ettikleri bir şey var ki biz ilk defa böyle bir çadır kent gördük. Yani siz bizim kardeşlerimize bizden daha iyi bakıyorsunuz dediler. Dolayısıyla biz İslam alemine ve dünyaya bu konuda örnek olmuş bir devlet haline geldik. Bu konuda ben bir Türk vatandaşı olarak sevinçliyim. Bunun yanında yarın inşallah devlet hastanesinde 2 tane Suriyeli kardeşimizi, yaralı kardeşimizi, tedavi gören kardeşlerimizi de ziyaret edeceğiz. Ve biz onlara sağlık anlamında ne kadar iyi baktığımızı Mısırlı kardeşlerimize göstermiş olacağız. Başkanım, başka kamplara gelmişler mi? Irak'taki olsun, Ürdün'de olsun başka kamplar da var. Onlar kamplara da gelip bakmışlar. Bu heyetin içerisinde insan hakları savunucuları var. Bir arkadaşımız itiraf etti ki
Kenya'da 22 yıldır bir çadır kampı var. Ve diyor ki Kenya'daki o çadır kentten bir tanesini buraya getirsek diyor rüya gibi görür buralar. Dolayısıyla gezmişler yani. Bu Suriye yardımlarınız vardı. Geçen yılda gördüğümüz yardımlarınız devam edecek mi? Suriye yardımlarımız sürekli devam edecek. Mesela bir hafta önce Antep'te bir dernek kardeşimiz vasıtasıyla biz tekrar Dere Zor'a bir kamyon gönderdik. Tabii bunun basınla paylaşmak istemedik. Elimizden geldiğince bu yardımları sürdürmeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Suriye'deki mülteci kamplarına ziyarette bulundular. Ziyarette ilginizden ne alabiliriz? أول عرفوا بحالك وبعدين كيف الأمور بالمخيم اللي اليوم ما شفناه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد الشريف عضو البرلمان المصري ومن ضمن هذا الوفد، وهذا وفد برلماني شعبي يضم بعض الأساتذة الجامعة، يضم بعض أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه، يضم بعض الإعلاميين وأيضا الشعراء ومن يهتمون بالقضية السورية. Ben Ahmet Şerif, Mısır Yüksek Şura'dan geliyorlar. Biz halkın meclisiyiz diyor. Halkın sözcüleri olarak biz buraya geldik. Tfadal. تفضل السؤال. كيف الأمور بالمخيم؟ هو أولا احنا يعني نسأل الله العظيم أن يوفق الحكومة التركية لمزيد من الخير. المخيم كهيئة أبنية، أمن، أمان، نظافة، الأمور على ما يرام، لكن نحن نقدر للحكومة التركية الدور الرائد، ولأنها دولة الجوار هي التي تحملت وحدها الأمر. ترجم. Diyor ki çadır kentte sağlık açısından, temizlik açısından ve düzen ve güvenlik açısından mükemmel bir şey gördük diyor. Çevre ülkelerinde bunu yapan Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz diyor. شكرا. Tamam hocam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاعر محمد رجب، عضو اتحاد كتاب مصر. أحييكم وأحيي الشعب التركي والحكومة التركية على ما تقوم به من مجهودات لنصرة الشعب السوري المجاهد، نصره الله إن شاء الله. واسمحوا لي أقول قصيدة عن الأمة العربية من منظوري، الأمة الإسلامية من منظوري الخاص. تقول: لي أمة على خد التراب تنام، وتحمل في حناياها بقايا عزة وحطام. أقام الليل فوق جبينها زمنا، ومأدبة تقاسمها فريق لئام. فقد كانت وقد كانت، ولكن بعدما هانت وضاعت عزة الحكام، تبدل حالها نوم وراحت تنشد الأحلام. فلا حكامها قاموا ولا أحلامها إلهام، فقد كانت تشير بطرف عزتها تبدد ظلمة الأوهام. قيام كل من فيها تعادي من يعاديها، ويخشى بطشها الظلام. وكان بصوتها نغم تردده خطى الأيام، وتبني كل أندلس بصوت العلم والأعلام. ولكن بعدما سكنت دروب الجهل والإظلام، وراحت ترتدي ثوبا سواد الليل فيه أقام، فنسيت كل تدوين وترقيم وتعليم، فجفت ريشة الأقلام. فقد تركت جهاد السيف لقهر الخوف، بكل الضعف ترضى أن يكون سلام. فقد تركت جهاد السيف لقهر الضعف، بكل الخوف ترضى أن يكون سلام. فقد رزقت بأجيال تحب الضرب بالأقدام، تسلم خدها طوعا لكي يضعوا لها الأختام، وتنفي كل من قاوم ومن داوم على العز والإقدام، وترفع كل من ساوم ومن داوم على الذل كما الأقزام، وتسمعه وتمنعه وترفعه ليبلغ قمة الإعلام. فيا وجعي على وجعي، ويا لمرارة الأيام، على مجد على خد التراب ينام. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي وفاء هيكل،
عايزه اقول ان انا لما جيت لما كنت عايزه اجي مع المؤتمر هنا، قعدت افكر ايه اللي ممكن اقدمه غير ان انا ارجع اكتب مقال. ما انا في اي منظر ممكن بشوفه في التلفزيون ممكن اكتب مقال. فانا من فتره كنت كتبت حاجه يعني زي ملحمه، وكان نفسي ان انا اقدمها هديه لسوريا وحد يتبناها ويطلعها بالشكل اللي انا بحلم بيه. ناس كتير عرضت عليا انها تشتريها، لكن انا مش عايزاها كتجاره وتبقى اغنيه وبتتذاع وخلاص. انا عايزه حاجه ممكن هي كلماتها بسيطه جدا لكن تتحس قوي. فانا عايزه حاجه تاثر في الناس. حاجتين ممكن ياثر في اي حد. فانا عايزه امشي من هنا وانا بهادي السوريين حاجه هم يقدروا بعد كده هم ينتجوها يعملوها براحتهم تأثر. لأن في حاجتين ممكن يخلوا أي بني آدم ما بيتحركش يتحرك: المشهد الطبيعي والمشهد الحسي. فأنا ما أقدرش ألعب على المشهد الطبيعي لأنه مش بتاعي، لكن ممكن ألعب على المشهد الحسي. فهي حاجة بتقول نداء لكل العرب: يلي إيديكم برا النار مدوا إيديكم لشعب نهار. ابني وبنتي، أبويا وأخويا، أمي الغالية، يوم ورا يوم كله بينهار. يا خسارة يا خسارة وكل يوم بنزيد خسارة. مش عارفين مين فينا الباقي ولا خلاص كله ماهوش باقي. ابني بيصرخ حشني يا ابويا قبل ما اروح له واضمه في حضني. كان عدوي برصاصه ذبحني. مفروض ان هو بيصرخ على ابنه وبيقول يا خسارة بصرخة تسمع كل اللي مش عايزين يسمعوا القضية السورية. يا خسارة وكل يوم بنزيد خسارة. كان طفل حلو جميل يا خسارة. كان حلم بكرة جميل يا خسارة. يا خسارة وكل يوم بنزيد خسارة. كان طاقة نور في زمن مقصور وشعب عتيم محتاج للنور. يا خسارة وكل يوم بنزيد خسارة. شكرا.